Mizofootballnews video lo clear to zong te kan channel hi milo subscribe sak ula kan video te hi milo like sakin ichan football tu te ne na khan milo share sak ve don ya SOP zom chung zelin ni man nom vek ule ni somni pakhat achanga ni somni pani EPL team news. Liverpool boss Jurgen Klopp chuan an midfielder pani Jordan Henderson le Thiago Alcantara te chu tima antel tur thu asoya tina Klopp hian an defender hunrei tak inhliam na awanga cholta Virgil van Dijk po team lista antel tur thu asoi bok ani. Chelsea le USA winger Christian Pulisic chuan COVID-19 a positive awangin pathian ni zana Arsenal an matson huna a inlan theidon law. Christian Pulisic chu inlan theidon law ma se Hakim Ziyech le N'Golo Kante chu andin huna chato hle a pangai taka training thein pathian zana squad lista antel rin ani. Heti lai hian Arsenal ero an lawan duai zela Pierre-Emerick Aubameyang le Alexander Lacazette chu COVID-19 an positive a anni baka hian William le player no pangchen khatte po positive bokin Chelsea laka anin lan theidon lawa Arsenal tan van duaina athua ni hle. Manchester City midfielder Ilkay Gundogan chu adar atinat awangin achol ha damdona De Bruyne na IO dona ni Foden ero alana meka Pep chuan Foden IO turin Liam Delap akolbok Jack Grealish le Sterling de chuan an start li anga tin Ferran Torres nge Gabriel Jesus start tul ala chiang lau thung Manchester City lam start thei turarinte Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Grealish le Sterling ti anni. Manchester United boss Ole Gunnar Solskjaer chuan an player thar Rafael Varane chu team lisa atel tur thu asoyatin Jadon Sancho hi first tier atumbok Edinson Cavani po aron le de to a first achanthe arin ani Amad le Eric Bailly te pon training aron zomta atun match ha chuan chhor an laniri don lawa heti lai hian an midfielder Jesse Lingard chu COVID-19 a positive chu adam pui to in training helpo zom thei turin afit to a khelve arin Dean Henderson hi mimal lama har sadna alaneya ma se training vel chu azom thei to an Marcus Rashford le Alex Telles te chu inhliam na awangin an la chol zel don. Leicester City hi buaina antok na sakop maya Johnny Evans hian akere katina a Ryan Bertrand hi COVID-19 a positive a tin James Justin hian akhu patina a Wesley Fofana hian a chona tina a tin Nampalys Mendy hian amal tina ina James Maddison hian anungzanga tina boka Timothy Castagna po in alu atina boka tin an striker Jamie Vardy chuan har sadna anei lo thung chu tiang che in an keeper Shimaika po in Everton midfielder James Rodriguez le an forward Moise Kean chu har sadna anto awangin an thel theidon lawa James Rodriguez le Moise Kean chu August somthum pakhat vel hian an ron le thei arin Aston Villa striker Oli Watkins chu akhu palatina a hewang hian tunkar chu ala chol mel ani Bertrand Traore chu Watford nen anin khel khana intina dawangin a khel thei arin omlo hle a Douglas Costa po training aron zom theita ani an striker thardani ingsero atel thei mel Aston Villa khel thei turarin kaite Martinez, Cash, Konsa, Mings, Target, McGinn, Luis, El Ghazi, Buendia, Yong le Ings te anni. West Ham lama Arthur Masokwa hi thliam wangin ala chol rei mel si a Mikhail Antonio chu acha a khel thei arin Rice hi chu engnat nama ala nei lawa a khel thei arin Tottenham lam hi Kane hi atel alarin vak lawa chu wang chuan Lucas Moura Son le Dele Alli te amatonga an omang tin Tottenham hi buaina nei an vak lawa Manchester City nen anin tumna mi hawkha an khel thei arin